Mawu ƒe mianu tetre ŋusẽ. Mawu ƒe mianu tetre ŋusẽ. Ŋusẽ ke le Mawu ƒe dɔ si ke wɔ na mi la me. Eye wotsɔ eɖokui hena ɖe mia ta la. Ŋusẽ ke le eya me la. Yeƒe enyawo ŋu ye mi gale nu ƒom le egbea. Eye maɖe kuku na mia dometɔ ɖe sia ɖe bena miate ŋu agbɔdzi ɖe nya ya ŋuti. Ke nye nyateƒe nya matrɔ ŋuti. Ne miate ŋu ase gɔme. Gɔmesese nasu mia si ɖe nya siawo ŋu. Elabe nenye be gɔmesese su mia si ɖe nya siawo ŋu la, ke miawo katã ƒe kristotɔ nyenye la, ede blibo ma. Eya ta ye meto sia me hele gbe do na mia dometɔ ɖe sia ɖe. Eye mexɔe se be miawo hã mifɔ le miaƒe nɔƒewo dedie ɖe le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Eya ta nɔvinyewo, meɖe kuku na mi be mianɔ to dzi ne miase enyanyui siawo ƒe gɔmeɖeɖe. Mawu ƒe ŋu ƒe mianu tetre ŋusẽ. Mawu tre mianu kple yeƒe nuɖoanyi si ke nye ye ŋutɔ ɖokui tsɔtsɔ na ɖe mia ta. Eye mi ɖo le ase gɔme be ŋusẽ ɖe le eme. Edɔ ke Mawu wɔ na mi la, ŋusẽ tɔxɛ ɖe le eme. Mawu tsɔ eɖokui tsɔ ke mi. Mawu tsɔ yeƒe nyenye ke nye agbe, nye agbemavɔ la, etsɔ ke mi to lɔlɔ gã ke ye wòɖo na mi la me. To amenuve kple nublanuikpɔkpɔ gã ke ye wòɖo na mi la me. Elabe ye ŋutɔ ye wɔ mi. Eye wònya miaƒe wɔwɔwo me. Eya ta ye nya siawo le vevie be amegbetɔ ɖe sia ɖea nate ŋu ase gɔme ne tɔtɔ ɖe Mawu ŋuti blibo la. Nanye miawo katã tɔ. Ne miaƒe kristotɔ nyenya nenye ale si ke tutu Mawu di be wòanɔ ɖo. Ne miawo ke nye ame si ke wɔ ɖe eƒe nɔnɔme nu la, be miawo hã mianya be mienye etɔ. Mienye etɔ kom. Ale be miate ŋu akpɔ gome le yeƒe nuɖoanyiwo katã me. Miate ŋu kpɔ gome le yeƒe ŋugbedodowo katã me. Elabe esi ke wɔ dɔ sia ɖe mia ta vɔ la, etre mia nu. Eye ŋusẽ ma ke le nutetre nua me la ye nye miaƒe miawo ƒe ŋusẽ. Ye nye agbe ke mi xɔ tso Mawu gbɔ. Elabe ye ŋutɔ tsɔ eƒe agbe tsɔ ke mi. Etsɔ eƒe nyenye tsɔ ke nye kpli wo. Eya ta wòle be nadze sisia ne Mawu ƒe nyenye ke le miame siwo katã kpɔ xɔxɔ ya, miame siwo katã kpɔ ɖeɖe ya la, bena wòanye eviɖenu na mi eye wòanye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ke nenye kplo mi xlẽ enu le Biblia me le Efesotɔwo ƒe agbalẽ eta gbã kukuwoe tɔxɛ ɖe kukuwoe nea me. Ele gbɔgbɔ na mi be leke o. Ame si me miawo hã miele esime miese nyateƒe la ƒe nya si nye miaƒe xɔxɔ se la, wotre mia nu kple ŋugbedodo ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la. Ame si nye miaƒe domenyinyi ƒe awɔbanu hena ye ŋutɔ tɔwo ƒe dede, hena eƒe ŋutikɔkɔe ƒe kafukafu. Nɔvinyewo, nya siawo ye mi xlẽ eye le Efesotɔwo ƒe agbalẽ etagbã kuku woetɔ̃ kple woenea me. Eye miagaxlẽ nu le Timote ƒe agbalẽ evelia etave kuku woasiɖeke. Gake la, Mawu ƒe gɔmeɖo anyi sesẽ la liake eye nutrenu sia li nɛ. Aƒetɔ nya ame siwo nye etɔwo eye ame sia ame
si yo aƒetɔ ƒe ŋkɔ la na te ɖa le madzɔ nyenye gbɔ. Timoteo ƒe agbalẽ evelia tame eve kpuku 11. Nu ka ye Mawu nya di be agblɔ na mi o nɔvinyewo, Mawu dze be miakafu ɖe dɔga si wɔ na mi la ta, ɖe yeƒe amenuveve si ke sɔgbɔ si wòkɔ ɖe mi eye wòtsɔ mi tsɔ wɔ etɔ la, eya ye dze be miada akpe na esia yi. Nɔvinyewo, edze be miase nu siawo gɔme. Egɔme nye be le nu si Kristo wɔ ɖe mia nu ta la, miezu enunana xɔasi siwo ŋuti Mawu kpɔ dzidzɔ le. Le nu si Kristo wɔ ɖe mia nu ta la, miezu enunana xɔasi siwo ŋuti Mawu kpɔ dzidzɔ le. Nu si ke Kristo wɔ na mia eye wòɖe mia eye wòxɔ mi ɖe agbea eye wòtsɔ eƒe ʋu ɖo kpe dzia, enye nu tɔxɛ aɖe ke nye nunana xɔasi siwo ŋuti Mawu kpɔa dzidzɔ le. Si ke gɔme nye be ne mi trɔ zi Kristo tɔ nyateƒetɔ la, Mawu esia la ekpɔa dzidzɔ le mia ŋu. Ke biabia wònye azɔ be ɖe ne nya be Mawu kpɔa dzidzɔ le ye ŋua, le wo nu sia nu ke ne wɔna me ɖe ne kpɔa be Mawu ƒe gbɔgbɔ ɖi aɖase tso ŋuti be enyoa, megale gblɔm ke be le nu si Kristo wɔ ɖe mia nu ta la, miezu nunana xɔasi siwo ŋuti Mawu kpɔa dzidzɔ le. Elabe nu katã o, elabena abe ɖoɖo gã si Mawu wɔ la, etia mi tso gɔmedzedzea me ke be mianye ye ŋutɔwo tɔ, mianye ye tɔwo, eye nu siawo katã le eme vam pɛpɛpɛ abe ale si wòɖoe tso blema me ke nene. Mi le dzi ge zã ɖe ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Le nu si Kristo wɔ na mi edzi yie ya, le nu si Kristo wɔ na mi ta eye miezu enunana xɔasi siwo ŋuti Mawu kpɔa dzidzɔ le la, elabena ɖoɖo si ke Mawu wɔ ya la, ne míawo ƒe Kristo tɔzuzu la, enye nu si ke Mawu ŋutɔ ɖo da ɖi tso gɔmedzedze me ke bena mianye ye tɔwo. Abe leke mele gblɔm le fi ya nene pɛpɛpɛ, abe ale si wòɖoe tso blema me ke ene. Mawu ŋutɔe ɖo sia da ɖi. Elabe nye kpli wò la, hafi aɖa kple vɔ ne dze nu vɔ me la, nye kpɔ mi mele teƒe o. Mawu ate xe mɔ na nɔnɔme mawo gake mexe mɔ nɛ o. Nu katã o. Edi be amegbetɔ na dze si yeƒe ganyenye, amegbetɔ na dze si yeƒe nyenye ne wòatsɔ bubu na ye. Eya ta ye wòme mi ɖo. Nuɖoa nye wònye le Mawu ŋutɔ gbɔ be esiawo le va me tsã. Ale be amegbetɔ mava gbɔ be yemedze si yeƒe wɔla o. Ke boŋ Mawu ɖo esia da ɖi tso blema me ke be míame kewo ye ŋutɔ me ɖe ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu la, miadze si. Vɔ bebia nye esia bena egbe ɖe ame sia be lɔ be yeadze si Mawu ke nye míawɔla sia. Awo. Ke boŋ ame geɖewo tsia mɔ bubu, woga bosanu ya ye, vɔ míaƒe Mawu ya eɖi va mía gbɔ ye, ye ŋutɔ eɖi va le eƒe lɔlɔ̃nu me. Gake futɔ la woge, ame siwo ge la menya ge tso kaka agava le mɔa o. Vɔ ame si ke ɖi va ya la, eya ŋutɔ eɖi va le eɖokui si eye wòayi ɖe dziƒo le eɖokui si. Ke ewo ke le abosam yome la,
nyabe abosam la kplo de bubu me oke kpoto le movo rigila na nyabe moamala ekplo me ameina de chochome eyata ole vevie be no binye mi ajesi nu siawo eyi miawo amegede ko ba kpoto yo mo kpole nyanyi segome semola megale kpetem na jina mi bena mawu lo nyekplio mawu lo nyekplio alegbegbe eyata tue do kui fe nyanya chokemi fa de khoefe nana fa to sia be na nyeto ehanenye po mawa nu sia o le vevide na miya ela bena mawo dodo le nu sia o me enyebe mi amesiwo nye amegbato siwo Jesi Kristo la mi akafu yi acho nti kokone nyekplo ya mi Jesi yake amoro mo ko Jesi o amoro na yin Jesi ba ipo eye odi da se kudentinami apostle Paulo odi da se kudentinami eye oklonumi gedele ngongo kokoyeme chokude de popofe do sike Kristo Yesu wona nyekplo la me alebe maupo dodo sinye sia be mi amesiwo nye amegbato siwo Jesi Kristo la mi akafu acho nti kokwene de doga siwo kata o wona mi lata ye goyenye be na do Jesi Kristo pe doga sike wona o ne na cho nti kokwe kafu pe dodoroji ano nangbe ochogbe le agbenono sikenye yanto fa gbeke cho kemi la me be mi anu agbede agbe sikeye tonye fa agbe yo cho kemi be mi anu la agbe mai la tono mi ame e mi atono agbe e mi ajenu hallelujah eye mi nyabe eye de doga si Kristo wo tala mi ame bubu siwo ke ha senyanyila to alesi ame akpo dedehun eye mi ko Kristo jisela gbogbo kokwe si ngbe odonami Kristo to choble makela nto de Jesi mi be mi anye Kristo to fanfawo no vinye e dosi ke Kristo wona mi la ewe na mi lekebe Jesi de le mi an enye gbogbo kokwe ke mi ho to yepe nana doki wona mi a echo gbogbo kokwe le pedem dinami ba mi trosi yeto mi amesio khwe dongo nami onye aba apostle Paulo lela ono otono no ma odida se dare nami gbogbo kokwe phone photo ojinami eye mi asro fa gbonono mi asole ke apostle Paulo ke nye trosu bolacha va ho Christ va nye Kristo to va zu Kristo to blibola ke nye prode de kemio ha mi atoto zi Kristo to bliboado moya onuya nenye be nye to blibola anabe efe gbogbo koko ya nye perojinu le mo anoda se di no be mauvi nenye hallelujah so jia ke hala maufe gomedukpe sesela lete maufe gomedukpe alo nusike odo dadila elete mevanao eye otre enukple enya siaobe abekene lene be afetola nya amesio nye eto vavao afetonto nya amesio nye eto vavao mele ko beke han la mauve gomedukpe sese la letenu eye otre etre enu pe enya siaobe ame afetola nya amesio nye eto vavao amesio nye Kristo to vavao la afetola tonye eye amesiame si voa afetola fe nkwame la
eno la teracho majo nyenye bo. Alléluia. Eno la teracho majo nyenye bo. Eno la teracho untasese bo. Eno la teracho alakpadada bo. Elle avait nous katao. Elle avait après tout le gomme de paix, c'est cela. C'est qu'elle était. Et au très bien nous. Là, il y a le gomme après tonton nya, il est tôt. Et nya monsieur nya est tôt. Et tôt va haut. Que pour le cube, les na do de si le cube, de yen après tonton va. De après tout là, nyaye be ye towe ne nyia da petola nyao ba ewore anye to ma ha na petola nyao ba enye tola eduwa gbogbo koko elu la lodi da se no pe si agbebe jesire le nwu no vinye. Hallelujah. E ta gobe amesiame ke globe evua me be apeto evua apeto la fen komela. Ado la teracho majo nyenye bo. Ado la teracho untasese bo. Ado la teracho gbegble vori nyenye bo. Elabe vonu mo maga no amesia omo. Mi amesio vue me. Vue pen kwa me la. No mesio maga to no mi amekwo gbede o. Hallelujah. Esia le vevere nenye klo no vinye. Eyo hiabe na se komele ke tutu. Bile jige. Yesu peut commun.